kutumika, jinsi ambavyo nimekuwa nikishuhudia Mungu akifanya vitu vikubwa vya ajabu ambavyo vingine siwezi kueleza hata kwa jinsi ya kawaida. Labda nikwambie jambo litakusaidia. Kuna mtu yuko hapa anafikiria kwamba atafunguliwa kutoka kwenye shida yake baada ya mchungaji kumaliza kuhubiri na kuanza kuomba. Sio lazima. Unaweza kile kitendo cha wewe kutii, ukaketi hapo ulipokaa, ukasikia nguvu za Mungu zinatembea ndani yako. Kumbe ndio unapona hivyo. Tuko pamoja? Au wakati mwingine naendelea kuhubiri, ukashangaa kuna neno umelisikia likagusa moyo wako, wakati unalitafakari ukasikia kuna kitu kinatembea kwenye mwili wako. Au kuna kitu kinafanyika kule nyumbani. Unashangaa mawazo yanahama tu yanaenda nyumbani, alafu unaona kama picha fulani inaendelea kule nyumbani. Fahamu ndio jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza kumaliza huduma ukiwa unaenda nyumbani ukashangaa kuna kitu kinatembea ndani yako kisicho cha kawaida ambacho hujawahi kukiona au kukizoea. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Mungu afanye kazi mara nyingi kama tunavyofikiri. Mawazo yake ni juu sana kuliko mawazo yetu. Anasema kwenye kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 55 kuanzia mstari ule wa 8, anasema njia zake ni juu sana na mawazo yake si mawazo yetu.